20. You coming right here on the gas? Nami's P. Para FM. What up?
tambo katina mvelelo dzo fhambananaho fhedzi zwine ra fana khazwo ndi zwa uri roṱhe ri ṱoḓa mbulungo i ṱhompheyaho. Kha vha fulufhele clientele kha u vha ṋea phoḽisi ya mbulungo i fareyaho ine ya badela hu saathu fhela awara dza 24. Kha vha rumele ipfi phalaphala kha nomboro dzi tevhelaho dza 37128 ndi ipfi phalaphala kha 37128. Kha vha rumele zwino. Clientele Life ndi tshiimiswa tshi re na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Ndi tshiimiswa tsha vhaḓisi vha tshumelo ya zwa gwama vha tshiofisi. Hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho. Muṅwe na muṅwe kha vha ende nga nayo vhareili na vhanameli vhoṱhe ndi vha ndeme nahone vho tewa kha u tsireledzea musi vha tshi shumisa bada. Kha ri tsireledzee musi ri nyendoni dza u livha ngafhi kana ngafhi. Vhaenda nga nayo kha vha ambare zwiambaro zwi vhonalaho musi vha tshi tshimbila vhusiku. Roṱhe muenda nga nayo na mureili ri fanela u tevhedza tswayo dza badani. Mureili a songo nwa reila ngena muenda nga nayo a songo fanela u nwa a tshimbila tsini na bada. Nga huno ṅwedzi wa Tshimedzi kha ri vhulungee magondoni. Phalaphala FM. Rodigeda kha Phalaphala FM. Asiza hote zinewa zitama zinewa tu ziwana wawana lufumo ukundwa lufuno washaya wafuno kukulisa ngabo fumaho tilileli chinenda sato chiwana nisangorino wana chitungona chilicha titami upfa mapungo kandila mbuteni ngo mbuteni nani mbuteni disitrivevo mbuteni ngo mbuteni nani mbuteni disitrivevo mbuteni araruna mumwe disitrivevo sachu disitrivevo mbuteni araruna mumwe disitrivevo sachu disitrivevo. Ndikale ndichimidiva nyatomozita hezi nochenwa nganina nendatsula hone anicharuveya dzidzingo dzakatsone anichatsifara ndindonosvipa univotwanani ndekungwa nganina ndiyamudivola anandava anifuni ende atomingaini ndihumbela uri nisanga mzumba usialo lukunda alikukumeti ndihumbela uri nisanga mzumba usialo lukunda alikukumeti mbuteni ngo mbuteni nani mbuteni disitrivevo mbuteni ngo mbuteni ngo mbuteni disitrivevo mbuteni ngo
Valentino Tanya, it has me good as Dr. Alina. Lisa took Hey, the Para FM. Fam, and I've been sipping on that drink lately, 'cause I think about you when I'm faded. And I know it seems a little lazy. I wanna see you, but my eyes are shaded. You don't know, baby. You don't know, baby, what I've been through, no, baby. You don't know, baby. You don't know, baby. You don't know, baby, what I've been through, no, baby. You don't know, baby. You don't know. Chitoki mungwendi kotota ene peti. Baba mweba na mazwipende tivatembi. Ati bengi baby, but you know you drive me crazy. Funora mahosi rusagu mirusa baby. Kalicho mona mona kotota tota. Funondi naro, yeah. Kalicho boda boda, chizi koko nama. Nimfuna oraro. Happy baby zori matoanga. Oitero bonaene. Happy baby zori miluyanga. Oitero bonaene. And I've been sipping on that drink lately, 'cause I think about you when I'm faded. And I know it seems a little lazy. I wanna see you, but my eyes are shaded. You don't know, baby. You don't know, baby, what I've been through, no, baby. You don't know, baby. You don't know, baby. You don't know, baby, what I've been through, no, baby. You don't know, baby. You don't know. Two bottles. Tico toto farra bedero lavorare un ore dalle farrande tombora ngaen. E nenda sugandi tips in the dobando di varera ngore ndi azute borindi ngasi jen. Ngore. On kaiser. Arisangwa chata kind of share. Light skinned ndiko bona chedza. Nazi lips za stone taru chedza. Uri oyu yafani na bamwe na musina mutanganyisa na bamwe angasizo kuyenehedza mara. Musina yandika submarine. Ndifila unga zwithu zwisakona dzeyi ndisoko fila unga na zwino ndingafema matini. Tenenda sinele kote. Azudibizori matoanga. Oitero bonaene. Azudibizori mbidu yanga. Yoitero funae. And I've been sipping on that drink lately, 'cause I think about you when I'm faded. And I know it seems a little lazy. I wanna see you, but my eyes are shaded. You don't know, baby. You don't know, baby, what I've been through, no, baby. You don't know, baby. You don't know, baby. You don't know, baby, what I've been through, no, baby. You don't know, baby. You don't know. Arali bachiyerekanya nga basukirera okubadira mu imerero osamirayo kabayerekanya hafu. Clientele legal yoita ori bakona oduwanira mu imerero osamirayo afare yaho rolindero batusa kabarumere EP parapara ka 32281 ndi EP parapara ka 32281 rido bafonela murao
clientele general ndi chiimiswa chiri murayoni na thendelo ine isave na ndindakhombo ya vutchiro ndi vadisi va tshumelo ya zagwama va chiofisi u ta ximambatelo na milayo yetiwawo. Phalaphala FM yo saina muwano wa vhuḓifari u ya nga ṱhoḓea ya Broadcasting Complaints Commission of South Africa. Fhasi ya muwano uyu ro ḓiimisela u vhashela mafhungo a vhukuma maambiwa sa GCA na mbekanyamushumo dzi sa vhaisi vhana dzi sa ṱuṱuwedzi vengo na dzikhakhathi kana zwiambo zwa vhudzekani zwo kalulaho. Arali vha tshi pfa u nga ri tevhedzi muwano uyu vha nga kwama vha Broadcasting Complaints Commission of South Africa nga u tou ṅwalela kha Broadcasting Complaints Commission of South Africa, PO Box 412365 Craig Hall 2024 kana nga email kha bccsa@napsa.co.za. u wana zwinzhi kha vha dalele website ya www.bccsa.co.za. Rodigeda Lavuraru Namis. Oh, stand aside, wetale wami, stand aside, dianifuna dianifuna, wetale wami, stand aside. Dingalambiru yanga mutua chinyekecha nidoni fera masiari naboseko inwini wanga sarawe daliwe baby sweetie love, chinyekecha, sarawe, daliwe, baby we, Yeah, but I think it's okay now. Oh, okay. I think they did. Miss B, Elaine, Okay. Thank you. Thank you so much. Your manager got everything. Yeah, because we usually go there, so I think he assumed that it was there. And then we moved another gate 5. Okay. And we rolled radio, TV park. Okay. Yeah. But No problem. Let's get to it. Okay. Yeah, she's alive. Are you ready? I'm ready. Maremba chibenda panuti? No problem. Okay. Can I answer in English? For your own sake, coming at you. Rodigeda. Yeah. Stand by. Okay. You have 30 minutes. Thanks. But count me down, please. From 5. Yeah, please.
No, from 10 actually. From 10. Yeah. Uri, Oh. like, This. I'm thin. There's no way I can. Yeah, but not on the side, rather center. Like this. stand by. Stand by, guys. Rodigeda. Laboraro awara ya mago. Usika awara ya tae. Na Miss P. Para FM. Pombitano minute and Bakawarai, Bumaro, the Parapara FM, Gopreseka show, Yelafka Spam, Tichel Sibador Farona, Simbegam Shimeshu, Eco Tomorrow, and there's the word about the Wurangazes, Finger, Rebarono Zika Chivira, and Bosu Pandabanagazanimbo Kedzo, Meg J, Natian, Bashir N, and Abanagazambu Zeni, Cornerstone, Takaran Dao, Fushiani, Tichel Parapara FM, but in the Rona HP, the Shanabegam Shimo, Bashkoria Palaka Facebook, Baritare, Kanabaka YouTube, but the Parapara FM, Renanu, Messiote. Tichel Parapara FM, but then and the Musi Chamburbu. Nina butsira bune abahode pano kala Africa Spembe ndi antanga manisa ndikomboda alaliba mashango daba basinga kuno kokodza bongo bathu bashibari senderani tsini nga uri bukoni hobu buko baita uri bazibone zori ngangoza kuma South Africa Spembe ro hwala ro inga pakasiyela butsira wakono zibona zori rinazo fetsi mbuso ndi uri rine South Africa Spembe rikudirwa khanana nga zwine zwa zwa rine pano ayani sabavenda rikodirwa khana nanga zwine zwa zwa rini khabe chipida cheno mbeke mshimuri bakono diburna msiro digeda nanyi badoshimisa 086 002503 kana baka Facebook batoda para FM ranano misiyote kana bashimisa X @msp_DJ babuse chimuna chimwe chine batamuchibusa kamuyeni ane ravana ikadubala na musi muyeni washura digeda nanyi na musi ndi Elaine ndikuntanganiza kambege mshimero digeda Dimatekwana. Urita? Avomera fange. Nandione. Now the zone but manjiwa sabs the zone in November. I know there's a lot of mix up, but that's because Atongo Ureda Venda, Dimuvenda. My dad is from Padzima, Maranendo Ureda in Pretoria. So I think maybe that's where the mix up is from. You know, a lot of people are confused, but I'm a proud Venda babe. Ne? Yeah. I'm excited, yeah, and I'm so excited for you guys for having me here in Rodigeda, and I can't wait to share more about my journey, na music awanga, and yeah, thankful for all of your support. I wouldn't be here if it wasn't for you. Yeah, Canada, but sorry, no rushera Pretoria pezi une kosi ando baba one bomukeri ndi Padzima. Canada, but sani fori no bia na rushera one no bia na ya ni ani chidala one. My grandmother passed away when I was 6 years old, unfortunately, so I don't go as much as I would like to, but I have a lot of family there, Bomakadzi, Bokotimnene, Kotimuru, so Ngazi Christmas, you know, we visit, Nazi Easter, Nazi holiday, you know, we can go there and spend some time, but I spend a lot of time traveling a lot, you know, so Atiayani as much as I'd like to be, but whenever I'm here, it's always amazing to go touch Venda, you know, go to Padzima, see my family, and you know, just enjoy the sun. Barindi nuvudzori bakutecheresa zvino varumerise. Bakutecheresa? Ndikurumerisa ndimatekwana. Aradaverese ugwaruchere kwanu izvo nichikwaruwa Pretoria ningari nani mwana de. Sorry? Nichikwaruwa ni Pretoria ningari nani mwana de. Hey, I'm not very fluent in Chivenda, okay. So I don't want to, you know, misinterpret the question. Okay. So sorry, like Nishko Alwa, when you're growing up, yes. What kind of a child were you? Oh, what kind of a child was I? Oh, I loved music. Music, R&B. I spent a lot of time with my family as well. I was a very quiet child, you know, so even now for me to be here, I get very scared, but I try to break out of my shell. And I spent a lot of my time in the choir as well, so I was in a lot of choirs growing up as well, the UP Youth Choir to be more specific. But yeah, I was just, you know, focused on my books, focused on music, and spending a lot of time with my parents as well. Zve bashikosimisa zona mchiriso para FM nduri ene aruchera Pretoria ene badumu farero ruwambo rwawe arungotokuna fedzi ene umusizana wa Muvenda sumisa zori musashikolo obamwana oshona ngamanda uri bachishona na zvino musozura kuno kupfuchwa nyana fedzi umutwana boro aruwa akahezvi zvakuimberi
naho zwo ralo khotsi anu vha khou sumbedzisa zwa uri ni dzulela u vha humbudza misi yoṱhe uri ni ye hayani naho makhulu vha si tshe uri a ri ḓo ya ndi ngani ni tshi funa nga maanḓa ya hayani? Ndi a funa ya hayani. I think it brings me closer to my art as well and to my music. I feel centered, you know, I feel grounded and I feel like I have a home. You know, sometimes when I'm traveling a lot and all these different countries, it's very easy to lose yourself, you know. So going back home is always the perfect opportunity for me to just ground myself and see my family and remain true to me and my culture. Uri zwine zwa ita zwa uri a pfe a tshi khou takala nga maanḓa musi a tshi hayani Venḓa Phadzima ndi uri zwi mu ita uri a vhe tsini na vhutsila hawe nahone u a funa nga maanḓesa u fhedza tshifhinga na vhabebi vhawe. Miano ndi Mutsonga. Mianga ndi Mutsonga. Yeah, and then khotsi anu ndi Muvenda. Kha ḓo lavhelesa uri aluwa muṱani hune ha vha na vhathu vho no amba nyambo mbili izwo zwo ngo ni xedza? I think more than anything, it really gave me more of an opportunity to get to know different parts of South Africa. Mianga uva Soshanguve, Kotianga uva Shuma in Soshanguve. It's a high school. So my dad was a teacher at first, my mother was a nurse, and now she has graduated with her honors. She's an environmentalist. My dad is a businessman now as well. So I think more than anything, growing up in a home where we spoke more than one language also gave us the opportunity to learn more, you know, and also to be able to connect with different people. I think for me in music, I'm also able to sing in different languages as well, which comes from hearing my parents speak different languages in the house as well and having different cultures. So it's beautiful to see the mix of different cultures and how beautifully, you know, they reflect in us as my parents' children. So yeah. So what's got the goal last song? Mazama, you know, mazama. Okay, you must teach me. Zewa gozimbisa zone mshirizo hapa para FM duru aluwa mudini une hava na mubebi wao bana barinde meao bana barinde Mutsonga na kotsi bana barinde Muvenda zo muthusa uri vha tshi khou kona aluwa fhethu hune avana u vuleya muhumbuloni zwi ḓa kha mafhungo a dzinyambo ari samusi ndi muimbi ni ngo zwi vhona zwi a thusa nga maanḓa uri ndi kone u ḓivha nyambo dzo ngo fhambana asuma zori khotsi yawe ndi bara mabindu hone ha miyawe ebo graduates kare hange kha environmental what mtshiriso wa para FM ba ḓo kona ḓelela na musori na mino wa shana vho ri ndi Muvenda wa lingedzwa mba Tshivenda ḓo lingedza nga nḓila dza ṱori vhone vha kona u wana zwine vha khou ṱoḓa uri vha zwi gude khaye na ene a kona u ri thusa ngori ṱanzela zwine a khou ḓo ri vhudza zwone uri ṱalutshedza zwine a khou ḓo ri vhudza zwone kha vha shumisa 086 kana vha shumisa x@msp_dj kana mulaudzi prsbc.co.za vha vhudzise tshiṅwe na tshiṅwe tshine vha tama u tshi vhudzisa u wone Elaine vha songo shavha tshithu u ḓo vha fhindula mbudziso dzoṱhe dzine a vha nadzo. Namba mafhungo a choir hune musi ni tshi kha ḓi aluwa kha musi ri sathu dzhena kha choir musi ni tshi kha ḓi aluwa na ni tshi ri u vhuya u bva kreshe na lavhelela uri vhathu vhoṱhe vha re hayani vha imbe na ini zwithu zwine na zwi guda kreshe ndi khomba ni kha ḓi vha na miṅwaha miṱanu ya rathi 5 6. Yes, I was 6. Ni tshi lila no lila ara vha sa khou imba ni nga ri ndi yone kha musi u imba na lutamo lwa muzika lwa sisima hone? I think it was my dad more than anything. Kotoanga played me a lot of music, a lot of R&B music, a lot of gospel music. When he was picking me up from school, from creche, that's how we would bond. I remember our favorite song was Phil Collins, In the Air Tonight. So Kotoanga played a huge role in my love for music and just guiding me in terms of the music that I sing as well. So Zweva go ṱalutshedza zwone mthithiredzo para FM ndi uri khotsi yawe ndi hone vho tambaho tshipiḓa tshihulwanesa kana vhe vha shela mulenzhe nga maanḓa khou ḓi wana khou funa muzika nga maanḓesa hoyu muzika wa R&B uri musi vha tshi khou vhuya vha tshikoloni vha tshi khou tamba muzika nga ngomu goloni zwa ita uri a fune nga maanḓa muzika. Then ni tshi vho ya hangei kha tshikoloni tsha nṱha ni tshi khou dzhena Crawford o swike he na vha tshipiḓa tsha choir ri tshimbidzeni kha lwendo ro zwo zwena? Ndo dzhena choir when I was still in grade 7. So I was leaving primary and I was going to high school during that time. And the choir was very strict. It was children from 15 to 19 and you had to audition every year. So your spot was never solidified in the choir. But that was the first time that I ever got to travel because of music. We had competitions that were overseas. So the first competition that we had was the World Choir Games in Riga, Latvia. And we traveled and it was amazing and we won first place and it changed my whole life and my perception when it came to music as well. So yeah, that was a huge point in my life where I saw that music was really something that I wanted to do forever. Uri musi aka grade ya vusumbe musi tshikha ḓivha primary yo fhedzisela
ndione he athomo dzhena choir ya tshikoloni ubva hapo musi achia kha magudedzi a nṱha ubva hanefha kha grade 8 ya nṱha tshikoloni tsha Crawford ndione he a kona u isa phanḓa na mafhungo a choir uri musi a tshi khou ita mafhungo a choir ndione he a kona u tou zwipfa zwo ri nga ngozwa kuma ene una lutamo na lufuno lwa muzika ndi hezwi he a kona u ḓiwana a tshi khou dzhenelela na miṱaṱisano yo ngo fhambana hezwo zwa musia a tshi khou ya mashango ḓavha uri a ḓiwane a tshi khou kona u lavhelesa shango nga nḓila yo fhambanaho nahone zwi kona u alusa lutamo na kusikele kwa muzika maybe ri nambe ri dzhene hanefho kha mafhungo a kuvhonele kwa muzika ndi mini zwe na ri ni tshi ya mashango ḓavha overseas he na zwivhona na pfha uri ndi zwone zwine zwa khou ni thusa uri ni kone u fhaṱa muzika waṋu nga nḓila ine wa vha ngaho namusi? I think more than anything, it's the music business and the way that the music business works. I think coming from law school, Ndojana Vets, and I studied law as well, it's very interesting to see the way in which the international music industry approaches the music business compared to how we do it here in South Africa at home. And so I think I've been applying a lot of those things into my work, into my decision making, and just trying to make a long-lasting career out of it more than anything. So being able to travel overseas and make music overseas has not only given me more creativity in terms of the music, but it's also given me a lot of room to move and maneuver when it comes to being an independent artist, because I am independent. So I've learned a lot in terms of business. Uri ubachi aya mashango ḓavha mutshilisi wa Phalaphala FM zwi zwa muthusisa nga maanḓa ndi kuvhonele kwawo kwa muzika uri nga nḓila ine vhathu vha mashango ḓavha vha sika ngayo muzika nga maanḓesa vha tshi zwi lavhelesa sa bindu asi nga nḓila ine fano kha Afrika Tshipembe ra zwi ita ngaho zwine zwa amba uri ene u khou guda zwinzhi nga maanḓa zwine musi wa kona u zwi vhuisa fano musi a tshi sika muzika zwa ita uri na ene a kona u ḓiwana a muimbi ana vhori zwi zwa zwa ita no sumbedza uri o dzhena tshikolo a ita a gudela zwa vhoramilayo musi a tshi gudela zwa vhoramilayo zwi to pfhala zwo uri nazwo ndi zwone zwine zwa khou muthusa kha ri dzhena hanefho kha mafhungo a tshikolo no dzhena vets Ndo dzhena vets yeah ni tshi khou ita LLB BA law right so nani tshi zwiḓivha zwo ndi zwone zwine na khou ṱoḓa ita zwone ngauri khotsi yaṋu vha sa khou ṱoḓa ni tshi to ita zwa muzika fhedzi vha vha khou ṱoḓa uri thomani ni ye tshikoloni naho arali ndi graduate ndi shume and then ndi ngana nda ita music. Nyambedzano yo vhe ya tshimbila nga nḓila ḓe? I think I honestly respected my dad's wishes, and I always wanted to make him proud, which is why I stayed in school until I graduated and until I got the degree. But I think my love for music was just so deep that I couldn't ignore it. So I ended up making music in secret. I didn't tell my dad, I didn't tell my parents until the day they heard me on the radio. They were like, "Is this you indeed?" And I was like, "Yes, my apologies." And they were so supportive. They supported me. They were like, in future, don't keep things from us. We want to support you. We want to be involved. And today they are like my biggest supporters. So I'm grateful that, things happened the way that they did, because I wouldn't have known that they would love to support me as much as they do now. So. Uri nga ngomu mutshilisi wa Phalaphala FM o ya dzhena tshikolo vets a tshi khou ita BA law a dovha ita no amba zwa uri musi a tshi thoma khotsi yawe vhabebi vhawe zwavhuḓi vha sa khou tenda a tshi dzhena kha mafhungo a muzika vha tshi khou ri thomani ya tshikoloni ni tshi fhedza zwa tshikoloni ḓo kona u ita zwa muzika uri o fhedzisela ene muṋe a tshi vho tou bika muzika a tshi sika muzika lwa tshiphirini vha sa zwi ḓivhi u swika ḽiṅwe ḓuvha he vha kona u mu pfha kha radio musi vha tshi mu pfha kha radio vha kona u mu founela vha ri hai nwi hai a si inwi oyu ari ha ndi nṋe vha ḓi kona u mu kaidza uri hai ni songo ita zwithu ni sa ri vhudzi nga nṱhani uri ha tama u ni tikedza ri fanela uri ni support tshifhinga tshoṱhe ndi hezwi zwe a kona u zwi pfesesa. That's very interesting by the way. Zwi amba zwori namusi zwino no dzula afha ni a pfesesa uri ndi ngani vha vha khou ṱoḓa uri ni thome ni ye tshikoloni? Ndi a pfesesa. I really do understand why they were emphasizing for me to go to school. I think I'm happy that I went to school. Even in the everyday dealings of the music industry and the music business, you need some form of knowledge or understanding, even if it's not to the greatest degree, but it's very necessary. So I'm grateful that my parents gave me that push and were very strict about that as well. So Phalaphala FM kha ri thumeri yo ringisa musi ri tshi vhuya fhedzi ri khou isa phanḓa na Elaine vhone vha ḓo shumisa 086 0002503. Ri na nyambo khathihi na mvelelo dzo fhambananaho.
usika awara ya 9 na Miss P kha Parapara FM. Na você Rodigeda na Elaine Mukeri ana mtishiri swa para FM bunja shura sa zidizo ndi mupenda bada mumbulanga lwimbo lubizo for you are the one lweno buri rona ingi wafetu unjinga manda sa ndone ratomo mudiva ngalo rawana lushiko trend busiku na masiari lwa number 1 kazi radio zo ya hongo pambana rishida kuti zichatu sipano kala Africa Shipembe Pets na kamashango mangwe amashango taba uziro no rita lucheza bochenje moya oyo shuma na bathu banjinga manda onobona bathu banjina bo beyond mtu onobabona na bathu banji bo hongo pambana kabashimisa 086 0002503 Rodigeda na Miss P na musishika ngawaraya bahe mbuso dzabo nazo ndi dzandeme basango shaba chitu ndizona ngati bakhamisa kuti ukonomba luambo chote pezi mbuso dzabo uri ukudzitanganedza khabe chipida chaino mbeka ya mishimo pezi ngambra msathu maragana bashikosunde zori na musi ahapa uni yabona ubozupheso ndingani babebi bawo baba chikuri kachimbira ichikoloni ngauri musi mutu akhanda uchumeno niya zwa muzika achikozwijesa bindu zvozikutoda ndivo ngede ine mutu wakunoishumisa uri akonomubveredzisa muzika wawe yeah ndizvandeme ngamandesa 086002503 mchiriswa para FM nendo ndenda mbuso dzavo uri vana vakono vachipida chainombeka nyamshima kari pfura para namuti lokobera para lokobera ai apa una mtu rapira 086002503 para lokobera ndio ndingavusa ningeyo ndikodiwa ngamande sabado richesa radio nimbusokeyo ile ndoribu wandi madekwana. So to answer your question, yes, I did finish my degree, my BA Law at the University of Witwatersrand in 2021, I believe. And as much as Ndikwaita music full-time, degree and get consumer full time, there's a lot of paperwork, there's a lot of agreements, there's a lot of deals that you need to sign, and it's really important for you to know what you're signing, what the terms are, how long it's going to be, what the percentages are. So ikonshumira ngamanda so bakwamba zone nduri degree yawe ikomushumira nawo kamsasa kuti upractice saloya mara degree yawe ikomushumira kamushumoni yako ushuma zo zvino wobara muzika ngauri urina mabamri manje ne mtu wafanira raberesa zi percentage uri ngangosu zikuchimbira ngandira yonena zvino angatenda uri zvakumakuma heinoni degree yawe ikomushumira zvimwe zose zvine kotsiano baba chikutama nichizviita nduisa panda na ngudo dzano ndovya naisa panda kana anichato. I will I really want to, and it's also something that I want my community and the people that follow me to also be interested in. I think I'll always be an advocate for education, and as long as you have the platform and the opportunity, I think it's so important. So album Yanga, it's out now, so ndikwe promoter, and then as soon as I'm done promoting it, back to uringo ndiye uri umela chikuru nudodo bahumela ene ndizone zvine atama bathu vane vamutevera na bathu vane vatsini hawe vachizviziva zori ene umuthu ane uri uimanga mandesa na pfunzo zvine zvotamburizwa zvino ngauri una albamu ntswa ine yako chimbidza yone idori musizve zvono ya pandanyana akondova kwa umela chikuruni karidora beresa musini chikuruni ngachipinga chamsi you are the one uchibva nosvika ina dumanga manda uchirobo hani musini campus fame yaichingadhiva zvimwe zvone zvanoita uri niriche chikoro pedzi noricha chikoro ningoriche nombudisa panda. So unfortunately during that time, a few months later it was COVID, and so it was lockdown and we had to go, into lockdown and everything. But I remember the first day that the album came out and I went onto campus, it was almost as if the people in the class saw a ghost. They were so shocked. They didn't know that I was from South Africa, let alone a student, and I was coming to class
quite regularly. So yeah, unfortunately it didn't last long on campus because we had to go back home, for distance learning because of COVID. But yeah, it was amazing. I wish I had spent more time on campus though to see the people's reactions and to interact with them, but it wasn't that long. Uruva karimbura ora vumo ngauri abashikadi bashikoloni musachumela shikoloni azongoto besa zwa chifhinga chilafunga nthani uri ndi chifhinga cha musi huna vhulwadze ya COVID-19 ndi zwombora hanga to fhedzisa chifhinga tshikoloni fhedzi ḓuvha ḽe aya tshikoloni uri vhathu vha tshi tonga vho vhona tshipuku uri vhathu vha vho takala nga maanḓesa musi vha tshi mu vhona lune u a tama o vha o wana tshifhinga tsho fhedza tshilapfu a tshi fhedza na vhathu kha musi u ḓivha na zwiṅwe zwithu zwi a ḓo ḓivha khou guda zwone 086 000 2503 phalaphala Lokovera ndikhomba nanyi ndio ningamsema ningeni kwamba nanyi ndotakala bhazi nobvisa muchideni wanga mafet zvoukuma mara ava kutopfala zvavudi Tirapfi. mtishiresi ava kutopfala zvavudi atidhivurika navo mufunzana mtishiresi phalaphala hai utongari ava kutopfala zvavudi ndi Oscar okay ndakakala badi ndisa muchideni wanga po ndotosuma badi anoyakonise mudiva ndikangodzivoriso mueni wani ova aenda kwaya ya vhete norina kwaya vhete fula vatinangodzora one palani hai udopindura tere ndakakala badi ndikula mikwama nomutu tiri hai rikodivanga manda Oscar. What my name is P. Mbobu sorry una kwaya ngivets no viena general kwaya ya vets. Atongo jena kwaya vets we. I only went to UP Youth Choir. Ngore it was COVID. Ndo jena 1 year only and then after that it was COVID. But arani meno wana chikala nando ya 100%. Uri ojena mwa mtipedzi vets so hango kono ujenera choir ya vets. Je akonoita zone ndu jena choir ya UP. Okay 086 002 Ricardo bere sam musini chidoya mashango daba zwazo disani. So ndorelisa my EP online independently and it blew up overnight, and then I had record labels that were reaching out to me and contacting me saying, hey, this is where we're from, we're really interested, we'd like to sign you. And at the time I really didn't believe that it was true or that it was actual record labels from America that were contacting me. I had never been to America before that, so I was very shocked. And then I remember one time I went to my parents and I was like, hey guys, there are some people emailing me and I think it looks promising. Please, can you give me the opportunity to go and have these meetings, hear them out and see what they think? And I was grateful enough to go and see these people, and it changed my life. I was able to sign a deal, move to Los Angeles, stay there for about 2 years, make the music that you guys are hearing today on my album. And it was honestly one of the greatest gifts that God has given me. Yeah. So uri museji beso opedzo bisori mborwawe rira dumanga mande salom disukudo vum achivonga machironi awono ringangozo kuma luimbo lukushuma zwa kudinga mamedi afa kono totomona bathu bachiko umbero shuma naye achiraveresa wono ribamwe baone de bathu bane baba mashango daba the record label dzinza baba mashango daba uri akono ekaba bibi bawo babusore bathu we kezi zizinezo kwete ndi komlo ribane chikhala chorina nebo ndive ndiye ndiwane bo chikhala chori ndi shumebo haningei mashango daba uri ngango oya Los Angeles ayashuma zwa kudinga manda uri zoba zunguso zinezwa burina na musu kati zviri bwango uri ndi chikhala chine chaburi zwa kumachobesa chanthesa wichironi hawe. So zvino nichivovuya ngeno khala Africa Chipembe namusi nichikobvisa muzika nikobona South Africa Chipembe richikonitikedzwa ngandirene nako todo tikedzwa ngamanda. I think more than anything South Africa will always be my core fan base, and I'm very proud about that. And I think even now when I'm releasing this album, that's why I'm so intentional in making sure that I'm promoting it as much as I can here at home before the world even gets to claim it as their own or anything of that kind. I want it to be very clear that it's a South African product, and I'm so proud to share the sound in this album with people that really love me and really support me and are actually the reason that I'm actually even able to travel outside and see the world. So I'm grateful for the support always. Tuchirizo para FM karshunir prenga parichibuya resa pandana Elaine.
tina mvelelo dzo fhambananaho fhedzi zwine ra fana khazwo ndi zwa uri roṱhe ri ṱoḓa mbulungo i ṱhompheyaho kha vha fulufhele clientele kha u vha ṋea phoḽisi ya mbulungo i fareyaho ine ya badela hu saathu fhela awara dza 24 kha vha rumele ipfi phalaphala kha nomboro dzi tevhelaho dza 37128 ndi ipfi phalaphala kha 37128 kha vha rumele zwino. Clientele life ndi tshiimiswa tshi re na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo, ndi tshiimiswa tsha vhaḓisi vha tshumelo ya zwa gwama vha tshiofisi, hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho. Rodigeda kha Phalaphala FM. Nangona musiri Rodigeda na Elaine mtshilisi wa Phalaphala FM zwe vha tshi khou ṱalutshedza zwone musi ri sathu ya maragani vha tshi khou ḓi ri sumbedza zwori musi a tshi ya hangei mashango ḓavha mtshilisi wa Phalaphala FM zwo mu thusa nga maanḓa musi a tshi khou ḓi wana a tshi khou sika muzika. Nahone mtshilisi wa Phalaphala FM u ḓi wana a hangei nnḓa fhano kha ḽa Afrika Tshipembe nahone u bvisa muzika wawe u khou ṱoḓa uri hu muzika a tshi u bvisa roṱhe ri zwi ḓivha zwori o bvisela ma-Afrika Tshipembe ngauri vhatevheli vawe uri mudzi wavho ndi vha fhano kha ḽa Afrika Tshipembe ndi hone hune vhatevheli vho vha hone ndi ngazwo a tshi khou vhona zwori a to i ṱana hei albamu nga murahu musi vhaṅwe vhathu vha maṅwe mashango vha sathu amba uri hei albamu ndi ya vhoriṋe hei albamu ndi ya vhoriṋe kha ri ḓo lavhelesa u nangiwa sa mufumakadzi o streamesiwa nga maanḓa kha Spotify na dovha hafhu na ḓi wana ni tshi khou wina dziṅwe dza dzi award na fhano kha ḽa Afrika Tshipembe zwo amba mini kha ine? I'm so grateful because coming from such a small town in South Africa and making a sound that's not as popular in South Africa, you know, I make R&B music, and in South Africa there's so many other genres that people are listening to. I'm a piano, you know, house, deep house. So the mere fact that I'm making R&B and I'm receiving so much support and so much recognition is a dream come true, and I'm so grateful to my fans who are streaming, who are buying the music, who are following me on social media, engaging, retweeting, liking, posting. It goes such a long way, especially as an independent artist, you know, in the industry. I'm very thankful, and I want to say thank you. Uri mtshilisi wa Phalaphala FM sa muimbi ane vhori o to ḓiimisa nga yeṱhe u a pfha nga maanḓesa a tshi takala nga murahu musi o vhona tshimangadzo tsha musi a tshi vha ene mufumakadzi ane vhori o thetsheleseswa nga maanḓa hangei kha Spotify khathihi na u nangiwa kha uri a vhe a wine dzi awadi dzo yaho nga u fhambana a ri u khou tou tama u tou livhuwa ma-Afrika Tshipembe a ri khou livhuwa a ri tshena tshifhinga nga ro thoma u lenga Elaine nda ndi khou ḓi zwi funa uri ambe ri tshi ya phanḓa fhedzi ndi khou ṱoḓa uri lavhelese albamu yaṋu ntswa ine ya vhori yo bva Yes, this past Friday. The 10th of October. Kha ri ḓo lavhelesa uri ndi albamu The Stone Cold Heart nahone kutshimbidzele kwa kunwalele na no ṱuṱuwedziwa nga mini? So Stone Cold Heart is my debut album, which I released after 5 years of recording, writing, traveling, moving countries, struggling with my mental health. It's a very honest body of work that I've put out for my core fans, for the people that are true supporters of Elaine. And the album speaks about my growth, you know, as a woman. I think when the world met me, I was 20 years old, and now it's 5 years later, I'm 25. The things that I used to like, the people that I used to like, I've changed, I've grown. And more than anything, this is an album where I'm just reintroducing myself to the people who have been so distanced from in the past couple of years. And I'm so grateful that the reception has been so beautiful and the people are listening and accepting the music and accepting me for who I am. So it's amazing. Uri albamu yawe heyo ndi albamu ine ya vhori yo bva vhege fhelaho nga ḽavhuṱanu nga ḽavhufumi ḽa uno ṅwedzi wa Tshimedzi a sumbedza uri ndi albamu ine i tou vha nga haye zwavhuḓivhuḓi nga murahu musi a sathu bvisa muzika lwa miṅwaha miṱanu nga hetshi tshifhinga o no aluwa o no vha na miṅwaha miṱanu ya phambano hune a vha hone kha musi nga u tou pfufhifhadza ndo pfha ni tshi khou amba nga mafhungo a mutakalo wa muhumbulo mental health a ri ḓo lavhelesa uri ni zwi kona hani, how did you go through it? So I spent a lot of time praying with my parents more than anything. I surrounded myself by people who I know care about me, people who I know understand me, and I try not to read a lot of negativity. I don't feed into negativity. A lot of people have so much to say, and sometimes it's very difficult to get over negative things that people who don't even know you are saying about you. So I've learned to put all those negative things at arm's length and focus on the people that care about me, the people that love me, and I pray all the time.
uri akono pfukekanya kha nyimele ya vhakhayo ya mutakalo wa muhumbulo zwi a itesa nga maanḓa ndi u rabela no u ḓisendedza tsini na vhathu vhane vha vhori u na vhuṱanzi o fhelelaho uri vha na ndavha naye a re na vhabebi bawe u mu thusa nga maanḓesa uri a kone u ḓiwana a tshi khou pfukekanya kha iyo nyimele. Musi ri tshi khou vala ndi ufhio mulaedza une na nga u sia na vhathetshelesi vha Phalaphala FM? Oh my goodness, Phalaphala FM, I want to say thank you for this warm welcome. I want to say thank you for inviting me to your show. I'm so excited to have been able to speak to you all. I can't wait to be back. Please invite me again. My debut album, Stone Cold Hearts, is out now. Please stream, tag me. And I can't wait to chat to you all again. I love you so much. Thank you for your support. You will always be home. And shout out to Phalaphala. I love you guys. Shout out to Miss P. Thank you for the beautiful evening. I had so much fun with you. Okay, promise. 100%. 110%. Okay. Zeko zimezoni ndizoro ukulibwa nga mande sabathetshelesi ba Phalaphala FM ukulibwa Phalaphala FM naho ni album yawe yobva bathu baise phanḓa no mutikeza no musupporta ari ḓo dovha fuwa vhuya mara ndori musachi vhuya ufuna vha tshikho kona amba tshipenda ndikulibwa nga mande thera ndorobo. Thank you so much. Kezo mtitshelesi wa Phalaphala FM atambeke mshimesho na musi Rodigeda chimlango da ndichiti wapombela pharalo mtitshelesi uri ro thoma ulenga fhedzi zwithu zwino ni zwi a itea nga urali fhedzi ndikulibwa nga manda bona basongo takuwa boda bathetshelesa no mbeke mshimo oswika ichiguma magumoni musi nende chitakuwa hapa rikwa mafungoni ya warafta hata bana mbeke mshimo ya riadzedza ne bakodisirwa nga Jones Mr. Lava ndikubasia nga lwimbo lwa Elaine kamsidhibedzani lwimbo babudzeni uri ndikubasia nga lwimbo runopfi mini nga ne Elaine ndikubasia nga lwimbo runopfi Love Me Slowly and it's by me Elaine the shining star ndikulibwa nga manda kebe matekwana udi You can't deceive me over and over. It's like, oh my gosh, I recall it all, but you were barely sober. You don't respect me. You got me fucked up way too deep. I don't deserve this. Gave you the realest part of me. How do I word this? How do I word this? You just expect things. It's your entitled vanity. I don't deserve this. Why do you love insanity? How do I word this? How do I word this? You don't respect me. You don't respect me, no. You don't respect me, babe. You don't respect me. You don't respect me. And no matter what you do or what you say, there's nothing that can make me stay. You know I've seen it all, so I'm done with all the silly games you play. I don't need your protection or your sympathy, so don't come my way. I ain't saying it's complicated, but I just don't feel the same. No, you don't respect me. You got me fucked up way too deep. I don't deserve this. Gave you the realest part of me. How do I word this? How do I word this? You just expect things. It's your entitled vanity. I don't deserve this. Why do you love insanity?